priprema za obećanu silu. Pokajte se dakle i obratite se, da se očistite od greha svojih, da od lica Gospodnjeg dođu vremena utehe i osveženja. Dela apostolska, 3. poglavlje, 19. stih. Ne samo da u svojim postupcima nisu pokrenuti Svetim Božjim duhom, mnogi čak i od onih koji su angažovani u Svetom Božjem delu predstavljaju prepreku za njegov sveti i životvorni uticaj. Oni odveć slobodno i drsko kritikuju i osuđuju svoju braću i ne shvataju potrebu da iskrenim pogledom u božansko ogledalo uvide koji duh sami ispoljavaju. Svoje karakterne mane i nedostatke oni smatraju vrlinama i to je neraskidivo vezano za njih. Neophodno je delo iskrenog kajanja i reformacije. Svim srcem treba da težimo i da se molimo za izliv Svetog Duha, kao što su i učenici posle Hristovog vaznesenja nekoliko dana morali da iskreno i najusrdnijim molitvama traže Boga i da odbace svaki greh. Kada pripadnici Božjeg naroda u svom radu budu pokrenuti Svetim Duhom, oni će ispoljavati revnost koja će biti u skladu sa primljenim saznanjem. Oni će prenositi na druge svetlost koju nam je Bog slao godinama. Duh kritikovanja bit će odagnan. Ispunjeni duhom poniznosti, oni će biti jednodušni, ujedinjeni i međusobno i sa Hristom. Kada je jedan čovjek ispunjen Svetim Duhom, on se, ukoliko se žešće kuša i proverava, sve jasnije pokazuje kao istinski predstavnik Hristov. Mir koji boravi u njegovoj duši odražava se vidno i na njegovom licu. Svojim rečima i postupcima on izražava ljubav Spasiteljevu. Nema mesta nikakvom otimanju za najviši položaj. On se odrekao sopstvenog ja i sebičnosti, a na svemu što on govori i čini ispisano je ime Hristovo. Kad istina u svojoj jednostavnosti bude sprovedena u život na svakom mestu, onda će Bog raditi preko svojih anđela kao što je radio na dan Pedesetnice i u srcu vernika će doći do takve promene da će se uticaj istine ispoljiti tako snažno kao što se to zbilo o silasku Duha Svetoga.